Minister Puke Sabdang chuan longtlaya hun then khat atlo hnuwa Third India Reserve Battalion hun pui thingka ami atlo voin hi August ni somle paruk ania UDNPA Minister hian tukin zing khan longtlai electric venga leitlak niam thinna lai atloa khotlang hruai tu tele official ten helai bora harsatna thentrin dante Minister hi hrilfiain Minister chuan athei anga lo enzui atum thua soi Puke Sabdang hian Kaladan Multimodal Transit Transport Project kong pui potloin National Highway 54 laina leivung wanga KMMTTP kongin ator na saddan PWD ho tu ten an hrila hemi chungchanga hian chanchin bumi te zona changin Puke Sabdang chuan kong pakhat leiwanga kong dangin achiat pha chuan kong sial tu hnung jok NHIDCL 10 dan zom fangkim lo an nei ani arin omti soin KMMTTP kong pui chunglama National Highway zawhna thoktu NHIDCL ho tu te chu thilom dan lo sei pui atum thu a soi Minister hian longtlai chan mari veng than mualbula recreation center tura ruwa man atlo baka longtlai SP office atlo boka hemi hnu hian longtlai bul thingka a Third India Reserve Battalion hun pui tlo in tuk thuan a ei Third IR Battalion hun pui a hian Home Minister hi UF Lalbiak Zawa Commandant Hovin an lo dong songa Home Ministerin an battalion hun pui atlo chu lomum an ti thu soin an momo hrang te ngai to sak turin an ngen Home Minister puala in khom bu saya Puke Sabdang chuan Mizorama Police mun pui dang zong ain thingka Third IR Battalion hun pui chu Police tan in zirnale in cher chuana tan tha ani ti soin battalion omte chuan thingka an om chu nual pha na na manglovin midang tan omve chakna tura an mun pui chu siam turin acha Home Minister chuan Third IR Battalion a mi zali pariat an omti soin post ruak zanga le somlai om chu veitham atlingti asoya a omsa zinga mi za pali lai mai mundanga da anni chu a hriat thiam lo thu asoya sarkar chuan police na ruak zathum lo khaturin romhanna akalpui mek ani ati Puke Sabdang chuan tun hmain police te chu luchui konga te ven himna konga te mipuin an thlamuan pui thin ti soin hetiang din hun hi kan lu le ngei ka be sei atia sarkar chuan police din hun azir chiang mek ti soin police ni rengsi an hna thok theilo an omem ti te po ngun takin an en mek ani atia anin chin fel zo nu chuan thok tu in dai lo deuh ma se tunai chuan police anin dai zai thei a be sei ni na soi Home Minister chuan Third Indian Reserve Battalion 10 taksa soi zoina lam an war chu lom ati thu soin police te tan in fiam na run pui nei tumin ro man na siam mek ani ati Home Minister chuan Third IR Battalion 10 an mamo hrang an thlen te chu a theianga lo ngai to tum thu a soibok Home Minister hi longtlai East MLA Advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Lalpeklian chin zale ZPM Lai District Hruai tu ten an troi oma Home Minister puala in khom bu saya hian Pusi Lalthanmoya Deputy Inspector General of Police Southern Range Point Police te fuina thu a soibaka Home Ministerin atlo wangin lom thu a soya Pu Jacob Ticho Deputy Commandant Third IR Battalion chuan lom thu soin hun akhar